Okay, we're back for the half of the first hour of Adda kami Manen dito 98.5 IFM. Iti idol tayo nga FM. With your idol Jun Seriales and idol John Mark Pastor. Operator. Embal Sabador. Nako, Diyos ko dato kung kunakong katakabubutang datang ang balbalik JM Pastor's Funeral Home. Buy one, take one alongon. Kaya mo nga talaga teknegosyo kasi balong. I-enroll ka. Among mga duga gayem ko nga funerarya. Siyempre, iti kinabayagtan nga kang kansyon din na natayan. Apo, Diyos ko, nagadun na kay gayem ko nga funerarya tan. And not to mention, of course, our very generous friend from Ramon Isabela, Kabsat Lolit Agustin. We know Adda iti kararwa di ayanda ta karatindag mo di kami the technical department. Anyway, tapi may isang sunatang na practice ko this is arranged by Freddy Asuncion na gayem ko apo di dati mga jojit anak ko na datlagman datlagan ka datlagan. Okay, this is entitled Nagimas Kan Mayang. Awan signal yung ni Jojit niya. Da. Pwede po bang bumati? Sabi pwede. From Oding Kabasi. Hello, Antiminda. Watching from Aurelia, Ontario, Canada. Pa-shoutout po sa family Sabiano ng Quirino, Isabela. Lalo na kay Colleen. Miss you, anak. From Flaveline Mecham. Hi, good afternoon. Pakigreet ko man di Happy Three Kings ni Nympha Kantor, Apalya, dita District 3 Gamo, Isabela nga agtab-tabing from Demetria Apalya, T. Bigao, Sire Filagan nga mahilig ti Lucano Balse. Pag-request ko man yung maulog. Mildred, thanks, idol. Hello, Karuba watching from Hong Kong, from Majoy. Hello mga kabsat watching from San Jose, California. Yes, medyo emotional pa. Naimpag nga aldaw, mga idol. I-greet ko man yung bagkukukan kapag dito'y barangay rin sa Luna Aurora. Request man ay si Sisi Seaweed. Di naman timbaga rin si Asinuti kinatao na. Once again, ulitin mi apo. Lumangtad kayo kumamutan natin text message at yung medyo kompleto ti detalye. Your address, at tinakan nyo, nakanday papanan na kasi and most of all, among kumati alias. Kaya mamayat ngamin, no, dito talaga nga naganda. Apo iti, ibalik kasyo dito. Itap no maragsakan, dati makangag. Nga rod, may sabi nga Ilocano song apo nga jak maawatan no apay nga kaso iti nilaon na and it was sung by a child. Nga mga po, anak nga rod. Simi ka amat. Nagimas kan mayang takkel tapatong mo. Takkel tapatong mo, agraman tabuyong mo. Nagimas ket nga tanging kamaramanan. Ay Diyos por santo, nagimas kan mayang. Ay, nagragip ka. Malagip mo pa'y mayang tinta pinagsara. Ikit iti baybay sirok ti pantalang. Rabaw iti rakit tinta nakitaan. Abot mo nga bidang tinta nagapapan. Sangabo ti agrande tinda pinagsangwa. Ay, ket mabarte da Ang paimas tamayang tinta pa nagromansa. Grabe Ayan na nga pagdagsangin na naduktalan inta naduktalan ti baro akaru. Nagsirsire. So ka. Da nagsire. Medyo hangko kaya ti lyrics na pero nangay nga rood, di ba? Kantang nga rood, ang mabalinanta kay suti kaya natin yung nakarami. Sino original natin? It's from Bukros Singer, diba? For listening pleasures. Nagimas kan mayang takyal tapatong mo. Kel tapatong mo, agraman tabuyong mo. Nagimas ket nga tanging kamaramanan. Ay Diyos por santo, nagimas kan mayan.
malagip mo pa'y mayang tinta pinagsara. Ikit iti baybay siro ti pantalang. Rabaw iti raket tinta nagidaan. Abot mo nga bitang tinta nagapapan. Sa nga bote grande tinta pinagsawan. Pangpaimas tamay ang tinta ba nagromansan. Ayan na nga pagdagsan ninta na duktalan. Inata na duktalan di barong agkaruba. As well as DJ basit attractive met amono nya ti naun-unag pa nga kay papalan ng ano tawag dayan respeto siyempre di nagaramit ti kanta kayat na nga agaramit ti kasjay so ado mo tinangayat. Of course kay the melody I also like the instrumentalization. It's just the lyrics medyo nakakaalangan lang na kansyonan but then do not put too much green on it, diba? Blue lang, blue. Ano mabalina mo talaga nga naimas mga talaga ni Mayang di ka di? Oh, si Kamat, sino ti Imasam? Datan. Okay. Imasam ti Agbasan Balong. Tanitan-danita man nag-commercialan. Huwag ka raw, ano ito yung naglasakon dito yun? Watching from Guam, from Mary Flores. Hello po pa shoutout po dito sa Taiwan, Ryan Chan Galpo at Robialda. Watching from Taiwan, Ryan Galpo. Watching you guys from Seattle, Washington. Hello Tante Lisa Yadao Cabal, Lola SP Pasyon, Ante Linda Pasyon. Yes. Kuna na ate Ella Banadero, kayam ata kuya. Kuna mo ni Jojit nagimasan. Pukas na nakaimimas kini Jojit. Awan, sa bali ti Guam. Awan, may isam dita. Nanti ay da Pasko Clinton kagkatawa nga dyan. Wala makalwasit. Okay, kuna na ba dito next line na po. Hello Idol, kamusta manong June? Kaya nating JM Happy New Year. Kanya yo amin dito IFM. Pagkablao yo man iti family Bulan, family Tunak, ken family Mariano Jai. Man kantang agbabakat. Next manong is me Bell of Labinab. Labinab. Agbabakat. Pero, Labanibab. Labanibab kuna kiti na minsan. So, iti request iti latest iti agbabakat. So, we're going to do this one. For the meantime, may sapay balong ako. May sapay pangablao before we get into the song. Okay? Ano ko na. Tito Amak, pasyatot ni John Jelay kini Blessed. Ajay man Al-Aliti. Ano, ti-request da. Oh, so much so. And then, good afternoon to Sir Perry Tatok. Ay, Tatok, ayan na. Ano ko na nagta? Kita-kita tayo dyan. Solano, February 27. Mangtut ko no iso na ti iPhone shirts. Ayan, di ba? Apple, I should say. Ay, no cellphone. Iso na ngamin ti, maagupubarang ngamin so na ti Apple, jay US. Ayan. Ayan. Aganda bagag ti presyo ti kitay Apple products kan hinginam alata oray no dati diskwento na Apple product dagiti ko Apple cider ano pa dagiti pineapple juice. Okay, as requested, here is something from Mamang Police, the song entitled Agbabaket. Oh, ha. Adda inak nasabat umakit ngem nalapsat inismak ket kimid mat nagtibayo toy kaunggag nutilanga timet paudi ti pamaginawaw sexy agtawan santi 60 lung ay na pailat makagargari bumaket nga agpaiso napig sa pailat in nababato makaalino ti patong na makaparugso pailat kinina agbabaketa isut kun kunada kaniyak uray manuoy uya wendak idametrik na tuy marik na agbabaketak
agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baketa akainayan ayat agbabaketak unong agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat di pumatol iti baket kaskalan at tatlangin awan sa pulam ti kinasamit arakop na ken inaget ti baket na sing-singpe na pangpanglo awan mintis jamalon oray no kuribet-bet awan sa pulam na kinagaget dakkel nariro tay kunkunada nga amoy lupati angot da ti baket akaromansa nagpaiduma ti ganas na agbabaketak isut kunkunada kaniyak uray manuy uyawendak di dametrik na tuy marik na agbabaketak punong agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat agbabaketak punong agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat. And of course, kuna na ni ating Joanna Marie Flores Fernandez. Hello, good afternoon po sa inyo. Pabati naman Sir Jun and JM ni Ate Sheila Marie Flores Aquino. Birthday na ito na bigat. Advance greetings. Kuna na ni ating Joanna Marie. So, happy birthday! Pabati na rin si Jolly. Yes, Jolly. Gayam na kami. Ni Kuya Jolly. Sino nga Jolly? Jollibee? Asawa na. Amok, lulugong ka lang. Of course, Jolly Fernandez. Kini si Rosé mo, kaya mo. Siyempre, nakaisam lata. Ibakit na sing-sing-peg nabangbanglaw awan mintis uray no kuribat-bat awan sa pulam inakinagagay dakkel nariro tay kunkunada nga amoy lupati angot da ibaket akaruman sa nagpaiduma tiganas na agbabaketak isut kunkunada kaniya uray manuy uyawendak di dametrik na tuy marik na agbabaketak punong agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat agbabaketak punong agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat di dangamin amutiganas ti baket kainayan ayat. Gusto ka lang natin na well ito no alauna tayo balong just to remind you kung advance ka mag-isip alas 12 pa lang na surok si Kaki hindi nga it's 12:45 14 minutes before the hour of 1 kasi ka mo excited ka mat amo nga dati pa panam tatanga makidate iso nga di ka una nga patpadlaw nga excited ko na okay kuna na ni Susan Quevedo Cesar. Happy New Year to my family and friends. Blanca Flor family of Abra, Grand, and Sky. And of course, to kung ating Ella Banadero, Lipri Past Simbag. Happy Three Kings FDD and happy Sunday to all. Kaya kuna naman ni Robelina Quaresma de la Cruz, watching from San Miguel, Ramon Manong Jam, Happy New Year. And kung naman ni ating
Roda Ponseha Kaurakis. Hi mga idols, pa-shout out man kinitatay ko nga ni Rogelio Ponseha kan nagijay kabagyak dito Chuck Isabella, the Kiwag family and Fabregas family. Thank you. The Kiwag. And good afternoon to Ma'am Devora Sir Devora Batara. She's watching together with Danilo Gumpad. Naimbag nga malam yung idol ko na ito Lemon. Hello mga idol, pakablaw man amin nga taga-Kiling, Alfonso Lista Ifugao, lalo na sa asawa ko na si Resi, si Blag. Agyan manak idol from Warren, si Blag. Si Blag. Naglasam nga bandan. Aja pagkikanti ko tayo dyan, iti sidaan. Ha? Si Blag. Si Plak kayo na dyan. Just in case. No, giawid ka? One. No, nagkapo yung US DJ ko. Siyempre, Wana, dati si Plak. Ngimno tila ang ako, ada kajay lang mata malabo nga supot. Tala ka mata, si Plak ka nga. Ay, mabalik ba datang Ngem, ati kapagayam tayo is ni? Warren, ano din? Ziblag. Yes. Ziblag. And please, don't get us wrong, no, ngaw kami kakabsat, kastuming kakangay miti kastuin. Nayanak kami nga kastulatan. Hello to your anak, Regine, atanay, Danville Art na gana. Regine. Ay so nagayam dahil ta. Wow. Okay nga Rod. And nag-request mo, dati ading ko ni Annabelle nga, adiji siguro sa Sebastian itatan. Kuyang dati man nagdaran ko. Nagtutudan. Agdardara ko na ng Rod tatay. Agdardara ko na. O sige nga Rod, para kada kita na sipitibility manak sa kanya. So nga nagdara basir. A song called Nagtutudan. Nagtadadan Wati mata kaputsaan Ay nagpait Panagbalkot mo nagsakit Agdardara Daytoy puso ti ut-ut na Ay napukaw Panunot ko agtaw-tawa-taw What can I do? Si kami siyempre nagkibuhay ako. Sikan. My life is nothing without you. Second voice na ko. Hello, Idol Gina Hasa. Forgive me, darling, if I'm wrong. Yes. Come back to me where you belong. Wow. My love, agsubli ka. Bye-bye, Idol Gina Hasa. Agsubli ka dito'y na. Kaasyan na. Puro emotional. Kaasyan puno nga ayan. Asigamat, in your most emotional version. What can I do? My life is nothing without you. Drops. Kung Jojit. Wala. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, Kaloy Anna. Dili. Agsubli ka dito'y na. Kaasyan na. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan.
Dapat iti 7 minutos. Kasagbayan iti alawan natin malam. Meso nga sigipay. Tiro. Katagiti da dumapay nga mensahe. Asket ko na ditoy. Naimbangal daw yung Sir Jun. Apo Sir Jun. Idol Jun Latan. Kablawa man amin nga taga. Mansibang Kensasta Matan. Daabalayan LC Tultulao. Iti minabang. Kasama itong dagito. Apukok. Quencel Russell Kan. Kerik. Kia Joyce, tinang kablaaw, Lita Agub, Agaser, iti Mansibang Nagilian. Kantain nyo man, Jai. Dita tinam, awan iti nagkurangak. Isuda amin, tinagkurang, nagautang kanyak. Unan, ako ba nagatidog mo ti request na ito yan ako. Manong John! Pabati naman po kami na taga Ambalatungan at kasama ko po sa bahay namin. Ni Iya Simeon at Karen Clarin po. Happy New Year, Idol from Karen Clarin. Wow. Good. Hi noon. Kanyayong Idol Happy Three Kings. Kanyayo Sir June. Kan ading JM request commander Jai. Nagkalkalpas na laang. Yes. Para kay Fred Bermudez. Kan anak ko nga ni Cheryl nga kasangayin ton January 9. Team ay ka-37th birthday na. Nadaiso na DJ Singapore. Singapore. Spay ay sabi ko Sabay. Spay aw mga minti ko na. Awan ti ana di shortcut di SPAY ko na di se. No siya tigas ta gawin kay siyempre may sapay ko na natin. Mati agad mo ko spay ay kuma ko. Sapay lang kumata na salon ati kanti. Latta di ta ayan mo anak ko. Surkat. It's me Norma Bermudez City Sibusan Isidro Isabela. Surkat gamin. Ni kapitana magayam day dyan. Wow. Okay. Hi, ating ganda ko na Sonia. Castillo Santiago kini Ate Ella. Ayan. Kamusta mga idol watching from Taiwan? Pabati po. Iluis. Dati siguro family from Salcedo, Ilocos Sur. Salamat mga idol. More power from Joan Iluis. Hi Janine Criselda, mga Danilo Gumpad. Watching from Jeddah. Kaya na? Hello Karuba, Kablawak family Gatiwan. Lalo Jay Balasang ko ni Zay Karain. Love you, balasang ka from Jonard Gatiwan. Good afternoon and Happy New Year, mga idol. Igreet ko man, dagiti duwang ag-birthday dita. Ayan mi, the Miss Neneng ken Manang Rina. Happy birthday to you from Mrs. Malina, iti Kabatuan International Airport. Ayo. May sapay na imbag aldo yung kanyayo kuya. Pakito karyo man na jay. Nao makakadin. Thanks from April. April? Sino na nga April? Taga now? From Rojas. Rojas. Pasyoutout man Manong from South Korea. Thank you from Jasper C.J. Laberinto. Okay nga ro, damdamate kansunan na kita request after the meantime. Itid tanti mauding nga sonata before we get into the commercial. So, dating nga mo, isaala tayo mampay the way the Igorots and Ifagaos. Nagmait man nagsala da, di ba? Giima da. Gentle lang. Waday isa'y balasang naknaki amuan asa'y baloy tagabahong naidong dumay pintas na sino man ay lalaki dagos ay mamursunada tinay naksisya tansin maaak-abon si siya latay wadas na nem ko adiak malinglingan san pa nag-isi-isan na yasan mata na'y umilang arig mo san sabong na'y mula isan bahong nabangloy na pintas noon daad apitan
daet Manila para si pesanda. Amayak at bahong masagenak sik-a say nak-at pan gardena wadaat san rasun ko mabantayak sik-a say maet magun una arig mo san sabong nai mula isan bahong labang loyan na pintas noon daet apitan ay daet Manila para si pesanda. Amunyak at bahong masagenak sika say nak-at pan gardena wadaat san rasun ko mabantayak sik-a say main mangono na arig mo san sabong nai mo laisan bahong na bangloyan na pintas noon daet apitan ay daet Manila para si pesanda. Arig mo san sabong nai mula isan bahong na bangloyan at pintas noon daet apitan ay daet Manila para si pesanda. Hello, Charm. Okay nga ro, dito tayo mauling ang sunata mi para iti mo na pong oras iti da kami wanan dito 98.5 IFM Cauayan iti Idol Ting FM kadag subli kami kalpasan iti sumagmamanunga palagi.